Namaste. Ovo je naša poslednja faza, lutealna faza od 17. do 28. dana ciklusa, dakle, opet kažem individualno, i do predmenstruacije kada energija blago počinje da opada i kada se povlači ka unutra, ali istovremeno naša intuicija i osjećaj za ono što nam više nije potrebno je pojačan. Tako da to treba iskoristiti. Dakle, u tom povlačenju fokusirati se na ono što želimo da otpustimo. U ovom periodu takođe je česti PMS, odnosno predmenstrualni sindrom u vidu neke nervoze, brzo planemo i tako dalje. Naime, nervni sistem u ovom periodu je jako osetljiv, naročito na neki višak stimulacije iz okruženja, pa je zato ovde u tom odnosu sa okruženjem u ovoj fazi važno da imamo određenu jasnoću i da postavimo adekvatne granice. Dakle, u ovoj praksi dodatno vas pozivam da osluškujete i više nego inače da osluškujete svoje telo i sa ovim pozivom polako zatvorite oči, osvestite svoje telo kako sedi na podlozi u udobnom položaju, kičma je prava, osvestite dah, trudimo se da taj dah ide iz stomaka, udah, stomak se širi i izdah, stomak ide nazad, lepi se uz kičmu. I sada 5 puta ćemo disati na način tako da je izdah duži od udaha. Vi probajte da li vam više prija sa ili bez brojanja. Znači, ako vam prija bez brojanja, samo se trudite da izdah bude duži. A ako vam prija sa brojanjem, onda ispratite moj ritam 5 puta i idemo. Udah. 1, 2, 3, 4. Izdah. 6, 5, 4, 3, 2. Udah. 1, 2, 3, 4. Izdah. 6, 5, 4, 3, 2. Udah. 1, 2, 3, 4. Izdah. 6, 5, 4, 3, 2. Udah. 1, 2, 3, 4. Izdah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I probajte sada prirodno da dišete bez ikakvog napora. Sklopite ruke ispred grudi. I ponovite 3 puta za mnom. Naša namera je sledeća. Postoji prostor da usporim i pustim, bez potrebe da nosim više nego što mi pripada. Postoji prostor da usporim i pustim, bez potrebe da nosim više nego što mi pripada. Postoji prostor da usporim i pustim, bez potrebe
da nosim više nego što mi pripada. Duboko udahnite, izdahnite. I otvorite oči. Probajte da osluškujete svoje telo u potrazi za usporavanjem, za puštanjem i da sačuvate samo ono što je vama važno, odnosno ono što vama pripada, kako smo rekli u ovoj nameri. Idemo sada u položaj stola. Počet ćemo sa mačkom. Udah gore, izdah dole. Probajte malo da kružite kukovima. I sada se umirite i zagrejat ćemo svoje zglobove, ručne zglobove, tako što ćemo da kružimo napred-nazad, praveći krugove sa svojim rukama. Udah napred, izdah nazad. Dakle, idemo u smeru kazaljke na satu trenutno. I onda krećemo na drugu stranu. Ako je ovo veoma intenzivno, sedite i vrtite zglobove. Dišemo. I sada malo sedite na svoje pete. Otpustite ruke, protrljajte dlanove i malo sada izmasirajte svoje zglobove. I sedite u položaj dijamanta. I krenite sa izvijanjem u jednu stranu. Dakle, udah gore, visoko, visoko i izdah desno. Neću puno govoriti, trudite se da iskoristite tišinu, da osluškujete svoje telo, a ne da vam lete misli. Udah gore, izdah na stranu. Probajte da razlikujete brbljanje svog uma od onoga što telo želi da vam kaže. Udah gore, izdah, ponovo udah i sa izdahom hvatamo desnim dlanom levo koleno i okrećemo se nazad. Blago. Dišemo. Udah napred, izdah na drugu stranu. Udah napred i sedite u Baddha Konasanu ili leptira. Noge su sada napred, stopala spojena. I možete malo da masirate svoja stopala. Ovako. Mrdate krilima. I sada krenite rukama malo napred, izvucite svoju kičmu na gore i blagi naklon dole koliko
vam telo dozvoljava. Idemo gore, udah i izdah. Sada ćemo preći u položaj ponovo stola. I radimo položaj, znači našli smo naš položaj stola, o čemu smo već pričali i ovdje radimo ptica pas se zove položaj. Dakle, dižemo jednu nogu, desnu nogu nazad i levu ruku napred. Udah, istežemo se najviše što možemo napred i nazad i uz izdah savijamo se, pokrećemo naše mišiće stomaka i još 2 puta udah, izdah i 3. put udah i izdah. I vraćamo se na pod, poravnamo stav. Idemo na drugu stranu, trudimo se da podjednako raspoređujemo težinu. Dakle, udah i izdah. Dakle, osjećamo podjednaku težinu i kroz levi dlan i kroz desnu potkolenicu i stopalo. I 3. put. I puštamo. Sada ćemo malo kružiti iz kuka. Dakle, opet dižemo ovu nogu nazad i sada pravimo krugove ka unutra. Dakle, 1, 2, 3. Opet obratimo pažnju na raspodelu težine i obrnuto 1, 2 i 3. Posmatrajte sada desni u odnosu na levi kuk i pređite na drugu stranu, dižemo nogu i sada kao unutra udah, izdah. Udah, izdah i 3. put udah, izdah. I sada kontra udah, otvaramo se, 2 i 3. Opet posmatramo kukove i lagano smo na prstima stopala. Idemo u psa sa pogledom na dole. Istežemo našu kičmu, možda idemo malo levo, desno. Spustite slobodno vaše stopalo. Levo pa desno, prošetajte vašeg psa. Ponovo se spustite sada na kolena. Odavde izvucite levo stopalo napred u iskorak. Dakle, u niskom iskoraku smo. I podignemo se gore sa narednim udahom. Izvučemo telo gore i izdah ispravljamo sada levu nogu. Fleksija stopala, udah i izdah idemo glavom ka kolenu, istežemo zadnju ložu leve noge. Takozvani trkački iskorak. I ponovo idemo napred i levo stopalo ide pored desnog. Druga strana, idemo desno stopalo u iskorak. Snagom donjeg dela tela se vučemo na gore. Izvlačimo udah, izdah. I vraćamo se polako dole. Ispravljamo sada desnu nogu. Fleksija stopala, udah, pogled gore, izdah, pogled ka kolenu. Udah i izdah. Osluškujte svoje telo u svakom trenutku.
Osjećajte šta vam govori. Ono što vam nisam rekla za lutealnu fazu jeste da je i fascija kao i nervni sistem zajedno sa nervnim sistemom ovde veoma osetljiva na istezanja. Dakle, u ovoj fazi možete manje da se istegnete nego što je to slučaj u ostalim fazama i zato budite vrlo obazrivi u istezanjima. Dakle, nemojte da idete do granica, nego prosto obezbedite fasciji u tom periodu tu sigurnost koju ona traži, jer će omogućiti onda bolje istezanje u narednom ciklusu. Leva noga ide sa strane sada. Dakle, udah, izdah ovde, udah ruka gore, izdah poza kapije. Dakle, izvijamo se u stranu ispružene noge. Stopalo gleda ka napred. Udah i izdah ovde. I sada lagano sa udahom gore i izdah. Idemo na drugu stranu. Istežemo sada levu stranu tela. I lagano se vraćamo na kolena. Ide desna noga. Na desnu stranu ispružena. I ponavljamo pokrete. Udah gore, izdah poza kapije na desnu stranu. Dišemo. Ne forsiramo. Dakle, ako primetite da imate manji opseg pokreta, može biti i fascija u ovoj fazi. Udah gore i izdah na drugu stranu. Udah i lagano sada izdah. Sa kolena prelazimo na stopala i čučimo u malasanu. Umirite se ovde. Posmatrajte otvaranje svojih kukova. I setite se da posmatrate ono što je unutra, ono što je u telu, koja je to potreba i da probate da odgovorite na tu potrebu tela. Sada ćemo ići u otvaranje sa udahom gore. Znači guramo laktovima svoje noge, udah i izdah, spajamo kolena. Kičma je okrugla, ruke ispravljene ispred sebe. Udah ponovo gore i izdah napred. 3 puta. Udah. Izdah. I još jednom udah. I izdah. Spuštamo desni dlan na pod. Izvijamo se u levu stranu sa udahom, izdahom gore. Pa onda lagano menjamo ruku, udah, izdah gore. Vraćamo obe ruke na pod i sada sedamo pravih nogu i stavljamo desnu nogu preko leve koja je ispružena i u fleksiji. Ili ne, ajmo ovog puta da je stavimo po ovako. Znači samo ćemo je povući do kolena i blago ćemo se okrenuti na desnu stranu. Udah i izdah, ruka je ovde ili možda lakat iza. Prilagodite.
dišemo ovde. Osluškujte. I ponavljamo na drugu stranu. Leva noga do tela i sada se okrećemo na levu stranu, ovdje ili ovdje. Ili možda čak ovdje, ali nećemo danas da guramo. Dakle, danas osluškujemo. Desna noga aktivna, stopalo u fleksiji. I sada ćemo se malo otvarati. Prva je poza jelena. Dakle, poza jelena podrazumeva da su potkolenica i nadkolenica pod uglom od 90 stepeni. Dakle, to bi negdje izgledalo ovako. Međutim, to ne mora da izgleda ovako, jer treba biti prilagođeno individualno. Dakle, probajte sada da vidite koji je vaš položaj jelena, jer treba da ga prilagodite tako da osetite aktivaciju zadnje ovde lože, to jest ne lože nego spoljne strane karlice, dakle da se to isteže ovde i aktivaciju čak gluteusa i ovo istezanje ovde u levoj nozi. Dakle, probajte sada da taj ugao pratite i da nameštate nogu tako da što više spuštate desni kuk do poda, koliko je to moguće i da osetite, dakle, ne kompresiju, znači ne kost o kost, nego da osetite ove mišiće koji se istežu. I probajte sada da dišete ovde kroz karlicu tako što sa udahom vodite vazduh duboko u svoj stomak, sve do karlice i osjećate kako se čak do karličnog dna ceo stomak širi na udah i sa izdahom se skuplja i lagano vazduh izlazi. Probajte da osvestite to disanje i širenje, dakle stvaranje prostora unutar karlice, unutar tela za integraciju te energije koju čuvamo i ono što želimo da ponesemo sa nama u naredni ciklus. Dakle, nešto otpuštamo, a nešto i čuvamo. Udah i izdah na isti način. Osjećamo širenje stomaka, karlice i skupljanje na izdah. Odavde sa istim disanjem opet prilagodite pozu goluba. Dakle, ovdje je bitno da kukovi budu paralelni i gledaju ka prednjoj strani prostirke. Znači, nećemo da budemo ovako, da sedimo na jednom, samo na levom sedalnom mišiću, nego hoćemo da budemo pravi, makar to značilo da nismo do poda i da nam je potrebna neka podrška ovde, na primer. I preporučila bi neku podršku, može i neko ćebence, jastuče ili bilo šta. Dakle, koleno ide na stranu i ova stopalo nikako nije u fleksiji, već je ispruženo. I opet pronađite svoj udoban položaj tako da nemate neprijatnost u telu, da nemate neprijatnosti u kukovima, u kolenima. Dakle, morate biti jako, jako, jako blagi prema sebi, rekla bih najblaži od svih ovih faza, najblaži baš u ovoj. Udah i izdah dole. I probajte ponovo da dišete u svoju karlicu. Opet osetite taj tok
Kako se sa udahom vazduh, odnosno energija, spušta sve do karličnog dna, otvara prostor za integraciju unutar nas i sa izdahom polako izlazi van i otpušta sve ono što nam nije potrebno. Samo osvestite to i dišite. I onda lagano stavite ruke dole, izvucite svoj jastuk ili šta već imate i jedan kratak pas sa pogledom na dole kako bi poravnali telo, kičmu. Osjetite razliku u levoj i desnoj strani tela sada, prvenstveno karlice, noge. I sada lagano radimo isto to na drugoj strani. Dakle, nađite svoj položaj jelena. Dakle, onako kako vama to odgovara. Kako biste najviše osjetili, dakle, pomerajte svoju karlicu i prosto nađite taj položaj gdje aktivirate taj gluteus, osjećate tu i otvarate ovu prednju nogu. I opet dišite karlicom. Sa udahom integracija, sa izdahom otpuštanje. Pa sada lagano pređite u pozu goluba na ovoj strani. Pomozite sebi, stavite određeno jastuče ispod sedalnog dela, desno koleno je na stranu i lagano se spuštamo dole i ponovo osvešćujemo udah, izdah u karlicu, otvaranje, skupljanje, udah, integracija energije, čuvanje onoga što nam je važno, izdah, otpuštanje onoga što nam nije više potrebno. Još jednom lagano vratite se. Vrlo pažljivo. Znači, izlazak iz poze je isto jako važan i moramo da budemo pažljivi ne samo u pozi, nego način na koji, znači, birate nežnost u načinu ulaska u asanu, birate nežnost u načinu kako izlazite iz asane. Svaki pokret je važan. Dakle, oslonimo se na prste i opet poravnavamo telo u psu. I možete čak i ako osjetite potrebu da nešto više otpustite, udah dubok na nos i izdah sa ha dole. Udah i izdah. Osjetite to što želite da otpustite. I sada možemo lagano da legnemo na leđa.
Malo se opustimo ovde, stavite ruke na stomak. Oslušnite ponovo taj dah kroz karlicu. Šta ste integrisali? Koje plodove ove vaše jeseni ste ubrali? Koje lišće i suvo granje ste otpustili? Šta ova jesen predstavlja za vas? I sada lagano spustite dlanove na pod i krenite u izdizanje karlice gore. Udah i veoma blago spuštanje uz izdah. 3 puta udah i lagano izdah. Još jednom udah i izdah. Sada zagrlite svoja kolena, apanasana. Spustite jednu nogu, pa pritisnite samo levu, pa onda zamenite, pa pritisnite uz grudi samo desnu, glava gore. I onda spustite noge, stopala su na kraju vaše prostirke. I onda malo samo levo, desno šaljite svoje noge kako bi još malo otpustili donji deo leđa, karlicu. I kao poslednji položaj, ja ću morati sad da se okrenem, nađite sebi zid i spustite se skroz, dakle skroz zadnjicom do zida, što bliže možete. I noge su gore, ovo je položaj Viparita Karani. Dakle, kao što smo povezali ovu fazu sa jeseni, tako možemo i da je povežemo sa smirajem dana. I ovo je odlična poza za pred spavanje, koja će vas opustiti, aktivirati taj parasimpatički nervni sistem, isto kao i disanje sa dužim izdahom u odnosu na udah. Tako da stavite ruke na stomak i dišite tako da je izdah duži, po mogućstvu i duplo duži od udaha, ali ne morate sad to. Znači, samo se trudite da bude duži. I umirite se u ovoj asani. I ponovo malo razmišljajte o svojoj jeseni. I koje to plodove želite da uberete, da sačuvate. A šta je ono što želite da počistite? Vaša intuicija je sada jaka. I uz potpuno opuštanje u ovoj pozi trudite se da je prepoznate i neka vam ona da odgovore na ova pitanja. Šta integrišem, a šta otpuštam?
Ovdje možete ostati koliko dugo vam prija. Recimo uveče je dobro 5, 10, možda ako možete i 15 minuta. I onda se vratimo nazad u položaj šavasane, naše krajnje destinacije u yoga praksi, kada se potpuno prepuštamo podlozi ispod nas, majci zemlji, koja nas brižljivo čuva, hrani. I oslušnite kako se vaše telo postepeno relaksira na podlozi ispod vas. Pređite svojom pažnjom preko vaših stopala, članaka, potkolenica, kolena, nadkolenica, kukova, sedalnih mišića. Usmerite pažnju na vaše dlanove, ručne zglobove, podlaktice, laktove, nadlaktice, ramena. Osjetite donji deo leđa i gornji deo leđa. Osjetite cijelu karlicu, donji stomak, gornji stomak i sve organe u trbušnoj duplji, kako se opuštaju. Osjetite vaš grudni koš, vrat, glavu, lice, usne, nozdrve, vrh nosa, levo oko, desno oko, levu obrvu, desnu obrvu, čelo, levo uvo, desno uvo i vrh glave. Sada vidite cijelo vaše tijelo kako opušteno leži na podlozi ispod vas. I sada osvestite jasnoću. Energija je mirna. Vi vidite jasno ispred sebe. Potpuno ste smireni. Imate duboku veru u sve ono što čujete unutar sebe. Imate duboku veru da donosite najbolje odluke koje su u vašem najboljem interesu. Možete predstaviti sebi drvo koje otpušta svoje lišće, otpušta svoje suve grane. Sve ono što mu crpi nepotrebnu energiju koju želi da sačuva tokom zime.
a onda vidite njegovo jako korenje. Vidite njegovo jako deblo koje unutra vrca od životnosti, vitalnosti. I sada osjetite tu energiju. Ono što vam je važno, potpuno integrisano sa svakom vašom ćelijom. I otpustite sve i budite samo u tišini još par minuta. Ili duže ukoliko osjetite potrebu za tim. Lagano produbite dah. Ukoliko ste spremni, naravno, i počnite da pomerate svoje prste na rukama, nogama. I stegnite cijelo svoje telo i okrenite se na jednu stranu, intuitivno. Izaberite koju. I lagano se vratite u sedeći položaj, zatvorenih očiju. I još jednom ćemo ponoviti nameru s početka. Stavite ruke ispred svojih grudi. I ponovite. Postoji prostor da usporim i pustim. Bez potrebe da čuvam ono što mi ne pripada. I osjetite kako sada ovo rezonuje sa vašim bićem. Za kraj, jako protrljajte svoje dlanove. Prikupite tu energiju i položite je preko svojih očiju. Čuvate energiju koju ste stvorili. Čuvate ono što vam je važno. I sa radošću iščekujete novi ciklus. Udah i sa izdahom lagano otvaramo oči.